Right, muri press review yacu uyu munsi turaza kugenda turaranganya amaso hirya no hino mu byandikwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turaza kugenda tuvangavanga amakuru, tugenda twapdatinga gahoro gahoro. Turaza kuba dufite amakuru y'uwitwa Yampano ndetse na Marina, turaza kuba dufite amakuru ya Platini, turaza kuba tugufitiye amakuru ya Evariste ndetse na Ben, turaza kuba kandi tugufitiye amakuru yo bita Evariste Ndayishimiye ngo ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tugufitiye amakuru yo mu karere ndetse n'amakuru yo hakurya ibiyaga bigari. Yes, ngira ngo rero murabizi yuko hari haciyeho iminsi mike cyane Yampano ndetse na Marina basohoye indirimbo nziza cyane bise urwagahararo. Indirimbo yari itangiye gukundwa n'abatari bake, ariko kuri ubu ngubu uwitwa Marina yafashe icyemezo cyo kwisibisha kuri YouTube byihuse cyane, kubera yuko ngo Yampano yasohoye indirimbo urwagahararo Marina atabizi, kandi anayisohora mu buryo bw'amajwi gusa, kandi ngo barumvikanye yuko indirimbo izasohoka mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. N'indirimbo rero yari yarasohotse ndetse no kuri album uyu muhanzi yari amaze iminsi ashyize hanze yitwa The Black Love. Marina rero nubwo atigeze ashaka kugira ibyo atangaza cyane, ariko ngo yavuze yuko ngo agiye gufata umwanya akaganira na Yampano ngo bakareba uburyo ngo basohora indirimbo mu buryo bwumvikanyweho kandi igasohoka ifite n'amashusho yayo. Ku rundi ruhande uwitwa Yampano ati Marina afite imyumvire iciriritse, afite imyumvire ikiri hasi nubwo ari umuhanzi mukuru, ariko ntabwo rwose iyi ndirimbo nitegura kugira ikindi nayikoraho, kereka hagize ungira inama yo gukora nk'ibyo ngibyo, ariko ngiye ku giti cyanjye ntabwo nkeneye kongera kugira icyo nkora kuri iyi ndirimbo. Kandi Marina yankoze mu jisho, yampemukiye bya hatari. Yes, Yampano rero ntabwo yagize ahakana yuko koko ngo iyi ndirimbo yasohotse Marina atabizi, ariko yavuze yuko ngo afite timu yo ifata ibyemezo, yabona indirimbo igomba kujya hanze ngo bakayishyira hanze ku buryo na Yampano gashobora kwisanga nyine indirimbo iri hanze nawe nta ruhare yabigizemo, ariko kandi ngo ibikorwa timu ye ikora nawe ntabwo abishidikanya, kubera yuko baba bafite uburyo bapanze ibintu byabo. Indirimbo rero ikaba nyine yamaze kuva ku rubuga rwa YouTube, ukaba rwose utayisangaho magingo aya ngaya. Reka twizere yuko aba bombi bazicara bakaganira bagareba icyo gukora kugira ngo abanyarwanda bari batangiye gukunda iyi ndirimbo bazongere bayibone mu buryo buboroheye. Ni The Mic Radio TV, kora subscribe. Reka dukomeze n'amakuru y'uwo bita Element R, uyu musore usanzwe ubarizwa muri recording label ya 155 AM nka main producer cyangwa se umuproducer mukuru. Uyu nguyu rero nyuma yuko asohoye indirimbo yitwa Tombe, iri kugenda ibice bigacika hanze ahangaha muri rubanda, ariko ikaza kutavugwaho rumwe n'abafana cyangwa se bakurikiranira hafi iby'imiziki, kubera yuko muri video y'indirimbo Tombe hatigeze hagaragaramo icyo twakwita logo ya label yiwe cyangwa se 155 AM nkuko byari bisanzwe. Ijingo muri audio harimo jingo, ariko muri video nta logo irimo, ari by'abantu benshi bagiye bagarukaho bavuga ati se haba hari agatotsi mu mikoranire ya 155 AM cyangwa n'ibindi. Element rero yaje abishyiraho umucyo cyane rwose, avuga yuko ngo ubundi ashyira logo mu ndirimbo ze ya 155 AM ari uko iyo ndirimbo hari ibikorwa runaka cyangwa se contribution iyi label yaba yashyizeho. Ati mu gihe rero ntasinye nk'umuhanzi ahubwo nasinye nk'umuproducer, ntabwo nashyira logo yabo mu ndirimbo yanjye, kandi mu by'ukuri nta kintu iyo ndirimbo bigize bayikoraho. Bamwe barabyemera abandi bakabihakana, ariko logikoma mu bantu bazi business birumvikana neza cyane. Ni indirimbo istaringamo umunyamideli kazi, rwiyemezamirimo kazi. Uyu nguyu ni Sheri Silva, unafite Sheri Silva Foundation, ngira ngo
ni umuryango utegamiye kuri leta nyine ugenda ufasha impano zikiri ntoya rwose akagenda azishyira ku rundi rwego. ngira ngo Sheri Silver Foundation ndetse n'abana akurikirana musanzwe mubazi. uyu mugore rero cyangwa se uyu mukobwa akaba yaritwaye neza mu ndirimbo yitwa Tombe y'umuhanzi Element, itangiye kugenda ikundwa cyane n'abatari bakeya. uwitwa Platini yamaze gushyira hanze nawe indirimbo yitwa Wa Musaraba, avuga yuko ngo mu myaka 27 amaze adakora umuziki wo kuramya no guhimbaza, ngo ari kumva ijwi rigenda ryongera rimusunika ngo mu kuba yakongera gukora imiziki yo kuramya no guhimbaza. baba cyangwa se Platini abajijwe nimba ngo yaba afite gahunda yo kwerekeza mu miziki yo kuramya no guhimbaza, avuga yuko ngo atazi igihe ariko ngo yiyumvamo amavuta nyine yo kuzaba asubira mu gukora iyo miziki ya gospel cyangwa se imiziki yo kuramya no guhimbaza, dore ko uno mugabo cyangwa se uyu musore n'ubundi mbere yuko atangira Sakira Music ari gospel music yatangiye akora kera cyane ngo mu myaka 27 iheze, ariko kandi indirimbo ngo yasohoye akaba n'ubundi ngo yarayanditse muri iyo myaka yagiye itambuka. ni The Mic Radiant TV. The Ben rero ufite igitaramo ngira ngo ni ku itariki 17 Gicurasi umwaka wa 2025 muri Uganda, Kampala, muri Serena Hotel. ibiciro by'amatike yo kwinjira muri iki gitaramo bikaba byamaze gushyirwa hanze n'abarimo bategura ibitaramo, barimo bategura iki gitaramo cy'uyu muhanzi nyine. harimo n'umunyarwenya ukomeye cyane mu gihugu cya Uganda, ngira ngo ni Alex Mwangi, sinibuka neza, ariko uyu mugabo nyine nawe ari mu itsinda ry'abategura iki gitaramo cya The Ben nyine kizaba kiba ku itariki 17 Gicurasi umwaka wa 2025. amatike rero akaba yamaze kugera hanze, itike ya makeya ikaba ihagaze 50,000 y'amanyarwanda, naho itike ya menshi akaba ari tabure y'abantu 8, ngire ngo izaba ihagaze 1,500,000 dushyize amafaranga yo mu Rwanda. Yes, ladies and gentlemen, nguko rero mu bivugwa muri show business, ngira ngo nayo makuru twaba dukomojeho, ariko Amavubi na Lesotho byaguye miswi, dore ko byanganyije nyine igitego kimwe ku kindi. abantu rero ntago babifashe neza kubera ko ikipe Amavubi yari yitezweho kuba yaza kuba ihondagura Lesotho i Kigali, ariko ntago byayikundiye. ibintu rero byakomeje kugenda bibabaza abanyarwanda mu ngeri zigiye zitandukanye, ariko kandi ngo uburira umubyizi mukwe ntako aba atagize. Reka rero twerekeze mu makuru ibijyanye na politike. witwa Vladimir Putin yohereje Donald Trump igishushanyo cye cy'ifoto ye nyine, kandi Donald Trump yagiye uyu nguyu Vladimir Putin yanatangaje ko ngo ubwo Donald Trump yarasukwaga, ngira ngo muribuka muri kampeni za Donald Trump ubwo yiyamamarizaga kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje kuba araswaho ariko agahushwa. uyu mugabo rero Vladimir Putin uyobora igihugu cy'Uburusiya yavuze ko ngo yamusengeye cyane ngo kugira ngo abashe koroherwa vuba. n'abagabo babiri bameze nk'abari mu biganiro byo kuba bahagarika intambara ihuza igihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine, ibintu ubona ko bishobora wenda kuzagira umusaruro bitanga bitewe n'umubano uri hagati y'aba bombi. mu gishushanyo Donald Trump yaramaze iminsi ahawe yanenze cyane, avuga yuko ngo kidafite ubwiza cyangwa se kidasa neza nk'icyo bahaye Obama. iki ngiki cyo ngashobora kuba yakishimiye mu buryo butangaje, nubwo gishobora kuba kitari cyamugera mu biganza, dore ko nyine intumwa yiwe mu bya politike nyine ariyo yahawe inshingano zo kuba yakimugezaho. umugabo uyobora igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko ngo
ngo u Rwanda ngo rwaba ngo ruteganya gutera igihugu cye cy'u Burundi ngo rwifashishije umutwe wa Lady Tabara, ngo kandi rukaba rushaka kumutera ruturutse aho twita muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anashimangira hamya yuko ngo Abarundi biteguye ngo kandi ko nibigenda gutyo ngo bo ngo baciye mu Kirundo ngo bazahita baza i Kigali wana guteza intambara karundura. Uyu mugabo ukomeza kugenda yigamba yuko ngo ngazatera u Rwanda. Mu biganiro bye bigiye bitandukanye agenda agaragaza yuko ashobora kuba ngo yiteguye ku buryo ngo u Rwanda igihe cyose ngo rwaba rumuteye nawe ngo yiteguye guhita aza kurasa i Kigali. Uyu mugabo kandi ukomeza kugenda ashotora u Rwanda, akomeza kugenda ashinja u Rwanda ngo mu gukorana n'umutwe w'ingabo inyeshyamba nyine zirwanya ubutegetsi bwiwe, avuga yuko ngo u Rwanda rukorana nyine cyangwa se ngo rutera inkunga uwo mutwe w'inyeshyamba ngo wa Lady Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ni ibintu rero uyu mugabo agenda avuga kenshi, ngira ngo murabizi yuko ajya no gufunga umupaka muri Mutarama umwaka wa 2024 yitwazaga yuko ngo abangaba bamugabaho ibitero nyine bari Tabara ngo bakorana bya hafi n'igihugu cy'u Rwanda. Yes, nyuma rero yuko ibiganiro hagati ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bahuriye muri Katari, bakagirana ibiganiro nyine bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Lorenzo, uyu nguyu ni perezida wa Angola, yavuze yuko yikuye ku mwanya w'ubuhuza. Muribuka yuko uyu nguyu ari we wageragezaga nyine guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma rero ngo yo kubona yuko hari undi muhuza wabonetse, yahise yikura ku buhuza, avuga yuko nyine agiye gushyira imbaraga mu kuyobora uyu muryango wa EAC cyangwa se iri huriro ry'ibihugu nyine bya Afurika y'Uburasirazuba, byibumbiye nyine mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Akaba ari byo ngagiye gushyiramo imbaraga cyane, naho ngo abatangiye nyine urugamba rwo kuba baba abahuza bashyashya bahuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Kongo, leta Kinshasa n'umutwe wa M23 ngo bakomereze aho ngaho. Ni mu gihe ariko abavugira leta ya Kinshasa batangiye kugenda bagaragaza ubushake nyine bwo kuba baganira n'umutwe wa M23 kugira ngo nyine barebe yuko amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera yuko amateritwari menshi akomeza kugenda afatwa n'uyu mutwe. Ariko kandi leta ya Kinshasa yakomeje kugenda yinangira ivuga ko itazaganira ngo nibyihebe, ariko kuri ubu ngubu bashobora kuba bamanitse amaboko kubera yuko babona yuko uyu mutwe ukomeza kugenda usatira ibice binini bigize nyine iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bivuga yuko rero abakuru b'ibihugu bya Afurika bagiye batandukanye bagiye bashyigikira nyine iki cyemezo cyo kuba nyine leta ya Kinshasa yatera intambwe ikaganira n'umutwe wa M23, dore ko Katari nayo yavuganye n'umutwe wa M23 nyine ukemera kujya mu biganiro. Bikaba rero ari intambwe nziza ishobora gutuma kano karere k'uburasirazuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kagarukamo amahoro. Yes, mu makuru rero twari tugiye tubafitiye, ngira ngo dushatse twahinira ahangaha tukazajya dukomeza nyine tubagezaho press review yacu, aho tugenda tureba inkuru ziba ziri top cyangwa se inkuru ziba zishyushye mu binyamakuru hirya no hino, tukagenda natwe tukugezaho kugira ngo niba utabashije gusoma ibinyamakuru, niba utabashije kureba televiziyo, niba utabashije kumva inkuru ku maradiyo cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko ukaba ufite telefoni yawe ukaba wajya kuri The Mic Radio TV YouTube channel yacu
ukadukorera subscribe kugira ngo inkuru nyine zitandukanye zizajye zikugeraho mu biganza byawe aho wibereye. Ni The Mike Radio TV. Kora subscribe, utere commentaire cyawe cyangwa se mutange ibitekerezo byawe bigiye bitandukanye kugira ngo tuzajye dukomeza tubane umunsi ku munsi uko nyagasani adushoboje. Thank you so much ladies and gentlemen. Ndabakunda bya hatari, yo bageza amakuru ni Rumasha. I'm out. I love you. Press review on the mic, Radio TV. Press review on the mic, Radio TV.